Anya laki din! Okay, sir. Bye. Oh, sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, Di ko mareklakay. Kumare? Kat no sir ti awag mo ken kuana. Unay kan, Joel. Saludsudam at aminan. Andaman siguron planom dita, jak amo. Masapol arumwar ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi. Saan amabalin amaamuan ti uray asino. Amangan no lending, wan no lunmanan da ita. Intun kuan, agparikot kanto manen no panagbabayad din. Insardeng kung dagita loan kas lakay. Anya laki din. Siguraduam lang. Nya kayat nga damanen umay agsinger diti balay. Wen, awanan. Fully paid ti loan kan lending ko anya. Adaak nanang. Anya ti masapul mo, sabay, tanak ko. Adda ka din ni Hilda nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at mat nga rod no kasta nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayan nanang. Ay, anya ti kapeyo? Amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikape ak nga rod nanang. Manakman no naimas mat lang ti kapeyo. Agpakada ako nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo, Hilda. Ay, kuha nanang. Anya manan ti inalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay mat dagita gamit day jay ahilda nanang. Addala kinita. Siguraduam lang. Tamangan no ibaga namanan nga damapukpukaw agamit na. Ni nanang mat. Anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw. Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo ta kayat asawan day tangag tatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manen kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katrin namanan na ti kape. Anyat ginagara na diti balay nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pay. Adda siguro moten at abastuda. Nasaya at mo't nga rod gimatang damot nanang. Tapno di na pagpalinan a grocery store ti balay no kastang umayda. Agrubat ako, Joel lakay. Sikapay laang timaka mo kadagiti ubing, Sa dino ti papanamaya. Adda kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng bag mo. Oops, mutoy day tanga envelope. Na, San naparakin ka day anya? amangan mo't no papeles ti lending da ita. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Alawanin. Agrubot ka nga rodan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa na iti ubing iti balay. Wen, anya kalakit din. 2 hours lang ang arumwara. Agsubli akmet la adagos. Dahito iti isaldak ka na kayo, sir. Titulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, saan mo't anakanagan king ka. Di kay madanagan, sir.
Saan kayo nga itarayan? Ang mga nagreklamo ti aking kuko iti daytoy at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradum laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta. Tapno malpasan ti saritaan. Good for 6 months laeng dayta ah. Wen, sir. Kalpasan ti innom abulan. Isublik ti kwartayo. Agraman interes. Amuyo mo ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkatin ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day jay. Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa imot inlako tayo anateng Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mga bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinaggapan ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod day ta iti takaw. Saan nga road? Nagado nga ibagbagam dita. Mapan mo kit din bagkatan. Taamangan do ang tudong. Matidtidan day ya sigurado. Sapay karton lang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga iti bayad mo, sabit? Alpasin tin na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak namin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano arod nga agbayad ka? Ikanak lang iti makalawas apawayway, sir. Agbayad akto kada kayo. Sige. Ikang kay ti makalawa sa pawayway. Ngam sigurado may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo ten, dahito titulo ti dagang insaldam. Wen, sir, di kay madanagan. Agdiskitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkapi-kapay ka ba, guys? Agyamanak kabagays. Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunakno kayat ni Hilda nga ilako ti dagana ije laod. Dayta tijak sigurado ka ba, guys? Saludsudem tuman no niya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apagpatakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda ije laod adi na maasikasaw. Wen tabisi iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di namot masangaw. Wen nga raw. No di na maasikasaw kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak kabagays. Sige ka ba, guys? Ibagak ta itex nantukan ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kankwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay itay, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ija ilaod. Agbirbirok kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Diyak kayat nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ka? Adan to ananang. Agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo asaan mo nga ilako day jay. Wan nanang. Ada planok iti day di adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarog yan? I-text mo nga rod ni uncle mo tapno am muna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatangan da.
Apay kaday. Jak mo tan makita ti dayjay laod nanang. Anya? Mapukpukaw ti titulo ti dagak. Nay, asino kumangay ti daduma ang mga anak ko. Amangan no adalaang dita, di mo makita. Mabalintag sa ludsod, tata. Anya ti masapul mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti daytoy at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti daga na. Insalda ni Madam Sabet, tata. Anya, insalda ni sabitken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain, hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Narigat mo tamakuntak. Isa nagdesisyon na nga umayak dito lugar yaw, tata. Mabalin ka din nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay una, diretsom laeng to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman na klaunay, tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y atitulo, sir. Idi pa'y napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insalda ti kabsat mo day tati tulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Wen nga rod, ma'am. Kita, marigatan ako namang singir. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Wen man, ma'am. Jak amo ti aramidag. Nangaro na kit saan namit ako kwa ti insalda na. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Wen, ma'am. Lesson learned na ito'y kanyak. Doon sumara no, agbalinak nga stricton. Dahil ti kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita apanawan. Anya tar aramidan day ta ang tao dito balay, Hilda. Anya pa'y kumamanang. Ang singir itibayad ti utang mo Anya? Awanan ka itibain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay ikwa. Agpalawagak ading ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayadam ti utang mo. Tapno maala kong ti titulo ti daga. Ipangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo iti balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal da iti titulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Ipangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudno nga sardang mo ti lending. Ngamnay, ay tamot tan mangisal da iti titulo ti sabali at tao tin sukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day talukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuteng akto pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipangmuspusam Utang mo dayta, di rumbang laang ang bayadam. No may day amanang sabit tito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga notil-tila man ti umay nalaalaan. Apayan anak ka, anyat na pasamak. Insalda na magayam ti titulo ti dagak ang mapukpukaw. Anya, Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga no isumutan ti isaruno na. ay una yun day akap sa. Nalaing day nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti dagak.
Sikaman pa'y timakam mo kadagiti upin. Mapanak itayan ni nanang. Talaga ang madepresa ko no kastoy lang. Na, ma-depress nga ibagbagam mo, tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kano, mati di balayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapoy tinaramid mo. Na, sana mabalintikas na. Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da, no adda man takawom mapapeli si jay. Asino, ti pagparparikutam. Makitam day ta abunga ti aramin mo. Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalik na kan ka. Nanang! Nanang! Oh, anyat masapul mo, manang sabet. Adda ka din ni nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak amis mo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Wana! Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda day di titulo. No di kakat agraraman Pangasim ading ko. Mabagti taklakit din o kastoy lang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ni ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinamnama mapagbayad mo, isardeng mo ti umutang. Mairamanak pa yan, itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagtitak. May stress ak launa yan. Di nakbutbut ngan kunakmanan. Nalaing kayo nga umutang, kas kada mangisalda iti kumkumpurme. Ngamno pa nagbabayadan, ibagayo ang may stress kayo? Ibagayo akas la mabagtit kayo? Inakdramaan akas ta Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Vicky Bakad, kumusta kan? Ne, di mo imbaga nga agawid kagayang poldo. Uwan na ta, awan mo ito. Anya ti awanan? Awalan pagtrabahuan may. Naa, apay ngay. Dagiti padam aminero ngay. Awan nga ro din bakay. San miya may tuloy, tawan mo't pinanser may. Adda mo ti sigot a financer yo. Adda ang narigat mo't amadawatan iti basto. Nagsurrender rin, bakit? Iti anya ang makagapo. Yakman na mo iti dadya tao. Rupat kwarta mo kami. Amangan kit di mo, no day naramid yo, adi na nagustuhan. Awam man. Yung laki din. Talaga laki di arupat kwarta, dadya tao. Andiyan ako na ti financial tayo, manong Porto. Awanan, alanganin lang. Ay sus, kasano nga ludin dahi tamanong? Kasano ti trabaho tayo? Amagi din o damamom, amayat nga ag-financer. Tokmol. Awan manong. Imposible mo naman tamamom. Ano gayem mo abak nang. Tayo nalaka kumamadawatan. Narigat ti madda ni ti imot kun rupat kwarta financer. Ada ni manong Chucho. Ngumjak sigurado no kayat na ti ak financial. Adamagam amam mo. Kasarita ma. Anyat among may. Amangan no kayat na. O sige, kasalitak to no sa anin abi si manong. Adong amin ti pakakumyakuman na daychay. Kasarita mo dagos Tapno may tuloy tayo tinarugyan tayo. Financer lang hindi ko rin. Sayang amin daw dyan. Sana may tuloy. Anya tiyo may baga, Carlo. Diretsuen kan manong Chocho. Amang ano kayat mo tag financial. Ha? Agsapsapol nga ni manong Porto ti financial mi. Ni Poldo, akalugaran tayo? Wen manong, Ibagam kan ko na, tayo suto may makisarita dito balay. awan kan ulas na ya. Iso asyak ti imbaon na ya.
Ipalawag mo nga rod kanyak no kasano dayta. Kano kasano ti bingay. No magusto di siya akon ti financer. No kasta, sikat ti mangyarwar iti kwarta, Jojo lakay. Wan Almira bakit? Siya tagbali na financier ta. Mayot nga tamat dayta. Mapagtalkan nga ta, dagita tao. Amok met kit din ni Carlo bakit? Mapagtalkan matadya tao. Sika no niya ti desisyon mo lakay. Saan matsiguro takas no ipadas ta? No mapagtalkan dagita tao, apay kit din asaan. Awagak nga rod ni Carlo. Ibagak ngay manlugot ka. O sige, ilistam lang ang amin ti kwarta nga ititad mo kadakwada, tapno di mo malipatan. Wan bakit? Kasta talaga taramidak. Kasaritam metlaang ti boss na, kan ag-monitor ka, no saan ka busy. Anyati ko na bitayan, anak ko. Ag-financer kayo, hindi lakay mo. Wala nang, masino ba't kay titulungan yaw? Dapuldo akalugaran tayo nanang. Awan ka nung amin ti financer da. Amuyo mat ti usok nanang. Kunak mano da financer da. Jak man amo nanang. Ngam imay ni Carlo iji balay idi na minsan. Kinasarita na nila kay ko, may papaniti day tabanag. Kada kayo, ano niya, mati plano yun. Mapagtalkan mo siguro na itatatao. Bareng ananang. Nakita ka din nila kay mauti pagtrabahuan da. Isu ti mapandakitaan ka ni Carlo ita nanang. Usto May mayat mo laang no makita na nga umuna. Sakbay amang irwar kayo iti kwarta. Kumusta kay? Nakita ka din ni Jojo ti usok tayo, Carlo. Wen, Manong Poldo. Anya ka timbaga na. Manugot ka din nga iso tagbalin na financer tayo. Wen, Manong. Pindisita mi to usok tayo di kalman kat imanugot met. Nasayat mo nga rod no kasta. Saan tayo? Naparikot tayo basto. Wen, Manong. Nimbag nga rin ta imanugot ni Manong Tiyotyo. Manong ay tinted na kwartakin ka. Awan petinted na Manong. Sa kakano, ti mapan makasalita kang kwarta sa katibos. Sige. Mapana kita yanda, inton malam. Ibagam ka na kiti kakadwam, tay tuloy tayo ti trabaho, inton Sabado. Wen, Manong Poldo. Iteks ko day, tamit layang. Agim impaki ka mo't lakay. Anya kalaki din bakit? Ituloy mi ti trabaho mi ita. Apay, ada na biro kanyo a financer? Manugot ni Jojo akalugaran tayo. Isaw ti financer mi ita, bakit? Kat, ada inted na nga abas tuyo? Kwarta tinted na. Da kami ti makamo amang i-budget. Ay kat nasayat, ano kasta? Say-saya atan nyo ti trabaho yo, tapno makabawi kayo, itilugi yo. Ay katwa na. Matik daytan bakit? Aywan gayam. Binayadam ka no matibagas nga inutang ko, iti tersena. Nalpasan. Kinisiyak tinted ni Jojo. Kapang abas to mi. So pa lang timbayad ko. Ni, kita ama. Abangan no agreklamo, dagiti kakadwam nga agtrab-trabaho. Nyalaki din na ya bakit? Siyak ti makamo. Daanag mo na ya. Carlo, naibusin tayo basto tayo. Awagam ni Jojo, tamangtid man ang dito kwarta. Mano alawas lang tinapalabas, sipod ng tid ni Manong Tiyotyo, Manong Poldo. Naibusin day day. Anya kalaki din na ya. Ibagak ka diyan na ibusan, no dapay. Nagkumik ka mo tayo. O sige Manong, awagak inton madamdama. Na, ape madamdama pa langay. Mabalin mo nga itamot langay. At dapat matibagas kan si datayo Manong.
Nuan niya timbaga Carlo iso taramidam. Laglagi pa, masyak tipos dito eh. Mala, awagam itamad lang. Ibagam amang te dito kwarta, tanay busin te basto tayo. Yung laki ini. Asino dyan mawag, Jojo Lakay? Ni Carlo bakit? Anya timbaga na. Kwarta man na. Naibus ka no te bastuta. Manan? Kaano lang idinangtad kay ti kwarta kadakwada ah. Naitangarod kahit. Dakkel matan ti gastos mo iti usok dalakay. Nakalista mo't gidi amin. Masurot lang at itulagan Megan Puldo. Bakit? Nakalista amin. Adamat lang at atigunggo nam di talakay. Manumat ti dinawat da. Awan pa himat tinayrimit daken ka. Ano sanda te aguray bakit? Sanda pa'y anak kagiling. Iso talagang awan. Kat, itad mo nga rudmanan ti kwarta daw dawatan da. Ewan na. Las da ito yan. Ibagak mo't lang arugyan dan tigiling. Kapilitan ah. Ang mga nukarkaro a dumakkel ti gastos mo, kat awan to ti agsubli. Di si kamat ti malugi. Wen, bakit? Amok daytan. Ada ka di mat lang inrimit na puldo. Awan pa'y nga rod nanang. Kay no mano abulan ang tinapalabas. Kinapudno na. Dakkel matan ti gastos mi kanila kay ko kadakwada nanang. Imposible mat ano awan pa'y naila ako da. Isumat ti kunada nana. Ibagam kanila kay mo. Tamapan na bisitaan ti pagtrab-trabahuan da kita. Iti kasta. Maamuan na mailaang ti pudno akasasaad da. Wan nanang. Narigat ti agfinanser no maminsan. Nang runa no awan kasuratan. Narigat ti agtalag iti sabali a tao. Taditay ammo ti kapanunutan da. Day tamat lang ti may sa pagdandanagak nanang. No awan ti may rimit da. Ay awanon. Dakkel alugi mi kinila kay ko. Sapay la ko maa. Tamapagtalkan da kita at tao, anak ko. Manong Puldo, ape nga limlimang yote da dumapalito. Shh! Ang iwat mo ka di ka, Carlo. Ape met nga kastangay, Manong. Ha? Ang mga numakadlaw ni Manong Jojo, kaya kita katrabawan tayo. Saan da makadlaw? No saan ka nga gipulong? Ang ay mati... Carlo, asino ti boss dito aya? Ha? Siyak mate. Noan niya timbaga. Iso ti masorot. Nalamang. Wait, Manong. Di ka madanagan. Ikang kay tibingay mo no mailako da gitoy. Ngam niya. Di mo padpadasin da gipulong iti ore asino man. Tatalaga adakis ka kanyak no aramidam na ita. Oh, ada ka matgayang puldo. At alamapan ko katangan ni Jesentro bakit? Anya ti mapan mo gatangan. Usaran mi jay usok ah. Anya laki din. No kasta, agsubli ka matla adagos. Ay kapilitan ah. Ang mga nusan nga mo da Carlo, tera aramidin da jay. Agtugaw ka nga ro doon, tamang idasarak iti kanam. Nya masila ay. Bukal manan ah, isula ang matisida. Mala, igawan na mga raw. Tagpasintroak pa, hinton maramdama. Manong Puldo, pinayaban na kanumet. Agtugaw ka, tagsarita ta. Wen, may papanitian niya Manong. Itad ko, tibingay mo. Piyang ako. Bingay mo, itindulin ko ang palitok. Anya. Awata mo. Di ka pala ginarti dita. Yo, kwalta na ito yan. Manong, mabuti nga. Alam kay din. Aging ka pa lang mo dita. Manong, Di mo ibagbaga ka dagiti kakadwata ti may papaniti da ita kwarta.
Si kalang tinikak. Numaamon da. Amuklatan na si katinang idanon kadakwada. Nawatam. Kumusta kayo matindito Carlo? Okay lang, bet, manong. Ado ka di ba't lang tibalitok? Saan pa nga nalpas tigiling, manong? Kaano nga tabalpas? Ito sumalo no alawas siguro. Tibos yung ay. Awan ni manong puldo dito eh. Nagawit ita kalman. Kaano nga agsubli? Bigat tiyak sa pa, manong. Lumagasa ka ron di tayan da. Tapno makapagsarita kami man. Nasaysayat pa, manong. Isto kami ti agdis desisyon dito eh. May mayat no na kayo adwat agsalita. Face to face. Kumusta nga Puldo? Anda ka diti may remityo? Isungarod nga mayak dito balayaw, manong. Umay ko ito, ti bunga ti bannog may, iti manuapulan. Ne, daytoy lang. Uwan, manong, basit nga rin tinornong. Awan pa'y sama ti 10 grams dito eh. Ha? Ay, diya ka mo ah. Si kamot tin ti makamo ang mga ilako, manong. Anya, saan pa'y nga umanay daytoy akasukat ti amin na gastos ko ah? Ano sampay lang, manong. Adan to, ti pa nagswerte tayo. Anya, Malamanong, pakada kon, tado pa ti trabaho nga gururay. Iyumay kon tumanan, no adda maornong. Day tala ang tinrimit da ang balitok ken kalakay. wan. Isulaing matinyag ni Puldo itay. Anya lakit din. Kaslaawan pa'y 10 grams dita. Talagang awan bakit? Ay awanan. Lugi ka dita. Naimbag ko man nung nagsubli ti puunam. Day tangarod bakit? Gumawan man. Sana mabaling ay pilit ko no daytoy lang tirimuar. Anya nga ron ti planom ita. Kayat mo pa iti agbalin a financer da lakay. Diyak makapagpanunutan na imbag bakit? Diyak ka mo. No siyak ti sika. Isardeng mo pa'y laan. Doktalam no apay aday talaang ti inrimit daken ka. Amangan no inla ko dagaya man iti sabali ti daduma abalitok da. Inlimit ka din ni manong puldo ti basit abalito kada kayo. Wen, diyak ka rin mo. Nung ituloy ko pa iti magiruwar iti abastoyo. Dakkel mo't ngamin ti lugay. 10 grams lang tinrimit na. Manong, ibaga ko ti pudno. Basit, tinilimit ni manong puldo ngamin. Ilimlimyang na dati dagduma, ibulsa na. Kinapudno na, dati na ilakonan. Anya. No, sakti na kayo. Saan kayo na mangilwal yat si kwarta? Ngamin, luklukwin na kayo ni manong puldo. Italayang anamuak, Idi siya ka mismo tinakakita iti nalabit na. Isugayam abasit mo nung abalitok. Tailimlimyang na tinadumaya. Ulit ti siguro na pinansyal mi. Nagsulindel mit layang manong. Anya. Nakapagpanunot ka din, manong Jojo. Mangtid ka man ni ti basto mo ya. Ta ituloy mi trabaho Inton Martes. Pasensya kan. Ngamdya akong kaya tagbali na finanseryo. Ha? Nyalaki din, manong. Sayang mo iti oportunidad. Ang mga nung makabawi tayo ita, manong. Kasano nga rot ang makabawi tayo? Na ilamlamang mamatibalitok na irimidyo ma. Manong Jojo. Kinasarita dakdag iti tauham. Isong amo konti amin. Ha? Ladingitag. Ngamdya akong kaya tagbali na finanseryo. Dakkel tilugi kiti damo. Kadyak kaya't amanayunan pa ita. Na.
Sino ka dagiti tauhan ko, tiyan nagipulong yung kamano. Aramid na kita. Anya laki din. Di ka naglibak. Tadda impakita da pamaneknek. Ha? Agsapul ka lang iti sa bali a finanser mo. Mano? Numan pa itaad da mabirukam. Di mo aramidan kan kuana tikas iti naramid mo kanyak. Kanti mo na finanser mo. Nalawag. Una hindi ta, Jojo. Mangyaw awan mo. Di mo man ipabasol iti sa bali at tao dagiti kamali ang desisyon mo iti biyag si Kapoldo. Mayatin di plano ba kay? Rogyan mi ko man ti trabaho inton Martes. Una Si kalaangan ti agtrabaho inton Martes, tapi manawon dagiti trabahador mo. Awan mo't laang ti pinanser mo, tanadismaya iti aramid mo. No agsasaw ka bigi kas laddam mo may. Amok ti aramid mo. Inlamang mo ti daddo maabalitok nga irimityo kuma kini Jojo. Sana po no dayta. At dati ibirin siya iso di ka makapaglibak. Na ita manggundawa iti pada matao nga min ti ammom. Anya nga ita, nagsurrender ang ti finanseryo. Nagadabak nang nito. Makabiro kak to iti mayat a financer. Ngam iti dayja Jojo. Apay iso lang nga yata da kwartara. Wan ano, dapay mayat. No awan ngay. Ay, agbalbaliw ka nga minan. Laglagi pam, ano man ang gundaway ka, saan da ka abendisyonan ti na marswa? Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ni Froilan akaanak taman ng tilimabas lakay. Kanayon mo tin amasapa na dya ataaw. Anya laki din ay Mirasol bakit? Anya ko bata kanayo na masapan ni Froilan. Mas daawak laang no sa dino ti papapanan na. Kanayon mo't nga minan amasapa. Inton kwan, malam ti panagawid na. Ang mga noadamat yung pagtraptabahuan na. Day tati kayat ko amaamuan, goryo lakay. Eh no kayat mo amaamuan ti sumbati sa lusot mo. Eh sumis mo ti pagdamagam. Wano saan, mapagkaide balay na ta nusyak. Awan ti amok tita. Wag, mapanak to ija balayda, no awan ti aramidag. Curious laang datao, no anya ti mapaspasamak iti biyag, dayjay at tao ita. No kasta, adagayam training ni Froilan. Isu akanayon amasapa arumwar kabagays. Ay, wan ka ba guys? Ag-training sakbay nga gabraw. Ay kamayat ang arod no kasta kabagays. Anya ang lugar nga iti papanan na numalpas ti training na. Ay, dayta ti Jakon na saludsod ka ba guys? No agabrod ni Froilan akanakag. Amang nga no bumaknang da. Masapul nga agin sisingpit mo tanda tao. Tapno ada pa kay ranudan no kwa. Kanya ti kung kunam ka ba guys? Pagkanta na mitim ka butay. Ay, ay tikunak. Mayat no agabrod ti anak mo kabagays. At danton pa kay ranudan may. Naimbag man, tada kwarta gastusin na. Ay na, utang ti daduma ka ba guys? Ay, kita ektaw no damay tulong ko kabagays. Idiritsuk to nga ita, di ti kaanakak. Ay, wala. Agyaman at launay ka ba guys? Di mo pa ikut-kut tiyanda ito'y akwarta si Kaguriyaw. Anya laki din ay. An mo ta 5,000 ay. Tulungak te kaanakaklakay. Kaanakan? Wag, madamagayam ti training ni Froilan ita. Agabrod ka na o. Kit.
Mangtedak iti kwarta ken kwa na lakay. Unya, adan samot mo din ti madi aplano ma. Mangtedak tapno damat may tulong takadakwada. Di ka madanagan. Tadamat tay kunada return of investment. Sigamat gaya man ti Mirasol. Ada ka di bagam? Ay, idikalman payapad padaanan ka kaanakan. Apay ka di ante. Ada ka di bagayo? Ada kwarta nga itad kukin ka. Ha? Oh. 5,000 na ita Oh. Para itaan niya ti kwarta nga ita diyon de. Aramatan para iti training mo kaanakan. Nadamag ko nga may na madama ti training mo. Tulong may ka ni uncle mo da ita. Tapno makapag-abroad ka matan. Ne? Agyaman aklo na ante. Talaga kasapulak ti kwarta ita. Awan anyaman na kaanakan. Lalaingam ti ag-training tapno makapag-abroad ka adagaws. Tatang, mas dawak man kini ante Mirasol. Apay na ante Mamirasol, Froilan. Nang tedi ti kwarta tatang. Nas dawak, dajak namnamain nga daitad na. Pagyamanam kan ante manakaw. Tatang, agduadwag lang amang gastos dito. Iti niya makagapaw. Ngagdwa-dwa ka anakaw. Amangan ko na kung damot namnamaan na akasukat ti kwarta nga inted na, tatang. Tatang, panag ko na yo. Gastusat na tadagos ti kwarta no saan ba'y? Ay ka, tadaking ka aday ta. No kasapulam, di gastusam. Angam no saan, idulin mo pa'y laang. Tapno da pakit manay manakaw. Na, kunaklakit din no nakaturog kan, Froilan lakay. Bakit? Adda tinaw nagapampanunutak. Anya day talakay. Ti kwarta nga inted na anti Mirasol di kalman. Diyak amo no apay. Anya tataramidak. Anya kalakit din lakay. Day talagayam. Apay, mabuteng ka amang igastos iti kwarta nga inted ni Antem. Madanagan ak nga rod bakit? Amangan ko na kung adda namnamain na akasukat ti kwarta nga inted na. Saan mat siguro akas tati ka panunutan ni Antem lakay. Samaysa, saan ka di anay bagam kanyak akurang ti kwarta agastusam? Usaram kit dit inted ni Antem. Kusamat nga inted na dayta, saan mo mat adinawan? Ginatang kunti impareserve ko ang washing machine iti kumarek, nana. Ay no siyak, sa anak pa'y agumatang. Apay nga, nana, sayang mo dayjay. Wala, tawang pa'y makwartak. Ti kunam kanya, kat adain dulin mo 5,000. Ay awanan na, intulong kaw iti kaanakak. Anya? Agab-abroad nga min ni Froilan. Isu nga inted ko pa'y laang kinkwana ti kwarta may. Nakatulong ka nga agpaiso. Ngam awan mo tan tinabati para iti pamilyam. Ay, okay laang. Kasano ko mga agbalin nga okay ti kasta, nana. Nya lakit din. Okay laang, tadakkel tumat ti agsublay no kwa. Di mo amaw tay kunada return of investment aya zenay. Wan ngam awan mo tan ti washing machine mo. Ay adan to urayak laang nga agfly ti kaanakak. Adan to mga no agdoblay wano agtriple pa iki di ti kwarta ka Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti training mo lakay. Huwag nga rod bakit? Urayak lang ti flight ko. Say-saya atam ti trabaho mi jay
Agan-anad ka, tapno di ka maaksidente. Uwin bakit? Amok dagitan. Ada ka di pa'y pagpletem, ama pan iji airport? Adapay na bati a kwartang intid na antimirasol kanya. Nasayat mat nga rod no kastalakay. Awan mat nga minti iniggamak. Imbayad kun iti utang tayo. Di ka matanagan bakit? Nagsulduak, agpaw, itak to dagos ken ka. Innam abolan tinapalabas, sipod nag-flight na dya a proylan. Gam chocolate lang, mat kan sabaw tinaramanak. Anya laki tinaya bakit? Di ka pa'y agyaman. Tauray kasanukit ada naramanam. Kurang dayjay lakay. Anya? Dakal matinay tulong takin ni proylan, edi madamati training na. Nang tedak iti 5,000 ken kwa na lakay. Lukas ta. Namnama am gada kasukat ni 5,000. Ngayon tulong mo iti kadakam. Ay, siyempre Saan mo mabalin at thank you laang dayjay alakay. Lukas tagayan ti planam. Di kalata ko man timulong bakit? Kusa nga intid mo. Ita, nagsingir ka. Anyan. Ay, linuloko na ita. Agkapi kayo pa'y antimirasol. Ay, agyaman na klaon ay Delia. Anya nga minti umay mo ibaga, anti. Imbayak, ta singirak ti bayad ti utang nila kay Mau. Utang? Wan, ti utang nila kay mo kanya kadiyo pa'y nabayadan. Kaano nga'y utang nila kay ko kada kayo, anti? Di ka kadiagin dedeam mo dita. Ambok nga amaw, ti may papaniti da ita abanag. Mano? Kaano nga imutang, anti? Awan mo tinadakdakamat na kanya nga imutang kada kayo. Agbayad kayaw! Wanaw kayat yaw, tay pabarangay kayaw, anya? Kumusta ka matandita abroad, Froilan Lakay? Makapabannog nga ron bakit? Awan ti gusto nga ina na. Manusan lata, tawan mo't pagpilyak. Agtip-tipidak matkiti alakay. Di ka madanagan. No makaurnong tayo, sana na masapul nga agabrod ka. Aywan gayam, imay ni Auntie Delia ay di napalabas nga aldaw. Anya timbaga na bakit? Agsingsingir lakay. Tibayad ka no ti utang mo kenkwana. Utang? Anya nga utang ti bagbagana? Ada ka no mat utang mo kenkwana lakay? Awan amok nga utang ko kenkwana bakit? Sigurado ka, awan ti inut-utang mo a kwarta kenkwana. Awan ko nang langarutin. Sigurado ako di bagbagak. Kasaritam to. Sa lutsudom kenkwana. No anya nga utang dayta. Mano, kano kaano ngay nalak. Wano, ti 5,000 nga inted na kanyak. Idi, tidakdakamatan na. Anya? Kumusta nga, Delia? Ada ka di may tadiyaw? Anya ngamin nga utang ti bagbagayo, anti. Anya lakit din. Nalipatan yaw ti 5,000 nga inutang nila kay Mau. No kasta. Ti 5,000 nga intulong yu kanila kay ko idi, ti papabayadan yu, anti. Wan, nas ka nabayadan na dayjay, no di na kayat ti may pabarangay. Plus interest na, tamano abulan mat sipod inutang na dayja a kwarta. Okay, ante. Kanaw nga agbayad ka. Inayon mo matlaang ti interest ti utang yu tapno malpasan. Anya? Ada pa'y gayam interest na, ante? Ay ka talagang adda Uray aseno pa'y ti pagutagam, talagang adda interest na. Mano abulan asaan anabay bayadan dayjay.
kayo pa'y man ti makaamo iti apo ko yu, tata. Sa dino ti papanamaya, Delia. Mapan ko alaan ti impawit nila kay ko, abayad ti utang na kani Auntie Mirasol. Anya nga utang na dahi ta anak ka. Tay 5,000 nga inted ni Auntie, idi madama ti training ti anak yu, tatang. Agsingsinger ni Auntie, plus interest na kanupay. Ay, naglokaw. Itod na, sa ita ipabayad na. Anya laki dahin. Adda magayam tor orayan na kasukat ti tulong na. Awan ti oras ko ang makiapa ka ni Auntie. Iso nga bayadak langan tapno malpasan. Kan tapno awanan ti utang tayo ana imbag anakem kadakwada, tata. Ay, sa bagay mo't kidi agbayad tayo langay, tapno awan maibagana. Anya laki dahin. Itad kun ti 5,000 abayad ti utang nila kay ko, Auntie Mirasol. Naa, 5,000 lang ti bayad na. 5,000 kano lang matintad yung kanila kay ko, Auntie. Bastit lang timpawit nila kay ko. Ayan nga, iti interes na. Interes? Wine! Rumbang laang abayadam ti interes na. Ngamen, no saan ko nga impabulod ti kwarta kanila kay Mau, kat pinagnegosyo ko ma. Didakkel ko mama iti ganansyak. Anya? Danda ni makatawan ti kwarta nga inala na kanyak. Kaya't naasawan day ta, masapul a doble ma iti bayad yaw. 5,000 a principal, 5,000 nga interest. Ada pa'y balance yaw a 5,000 kanyak. Anya? Nagdakkel, Auntie. Iso nga rod ti kayat ko asingirin. Sa maysa, apay nga agreklamo ka, kat inusar mo nila kay mo da a kwarta para iti panagabroad na. Binayadan min ti kwarta nga interview, Auntie. Ti kayat yu pa'y gayam? Doble ti bayad na? No kastamat laang, saan kay latan kumaanang ted, Auntie? Di ka ba't agbain itigas ng aramidem si Kabirasol? Anya laki din lakay. Siyempre, kapilitan nga agdiskarte tayo tapno dalamutin dayaw. Wala. Ingam tinasaya at kumaawagas San akas ta? Ti malagip ko kat inted mo ti 5,000 iti kadakam. Takas na kunam akayat mo ti tumulong. Ita, ibagam kiti, nga utang day dyan. Ti kayat mo pa'y kat doble ti bayaran ta. Ay! Awan ti bibi ang baw. Na, Basta siyak, ada urayag 5,000 nga interest ti kwarta nga impautang kaw. ipatangkin na. Diyak ambukin ka, Mirasol. Anya tinadamag ko na. Pinagbalin mo mat kano nga utang ti kwarta nga intulong mo iti kaanakan nyo. Ay, rumbag lang nga agbayad da. Taginastos da ti kwarta, Zene. Wan ang tulong yung mat kano dayjay. Saan mo't adimawat ni Froilan iti kwarta kada kayo? Uray basta bayadan da dayjay. Ada pa'y 5,000 a balance da. Iso ti urayag. Amo yun na. Saan anasaya at ti kasta? Gaputan na gabrod ti kaanakan nyo pag kwartaan nyo matan. Narigat matlaang ti agtrabaho iji abroad, nana. Idi pa'y napalabas alawas nga urayag ti bayad si Cadelia. Ha? Nagbayad akmatan, Auntie. Naisubli kong ti 5,000 nga interview iti asawak. Anya? No kayat yung ad na interest na, mang tedaklatan iti 2,000. Tap numalpasan ti saritaan. Diyo kuman sobraan ti singiran nyo kada kami. Anya sobra nga ibagbagam dita? Sana sobra na jay. Sakto laang. Ta-abroad ma, tinangusaran nila kay Mau. Talaga 2,000 lang ti maited ko, Auntie. Bali 7,000 tinagbali ng ti 5,000 at tulong nyo iti asawak. No kasta nga raw, agkikita tayaw iti barangay haul. Di kay madanagan, Auntie.
No agreklamo kayo, sumango kami. Saan nasaya ti kastangar aramida niyo? Mamirmiraot lang arudan na tao, pagkwartaan niyo pa'y. Saan agaputan nagabrod nila kay ko, ket adon ti kwartami. Mapanak ni barangay haol takasaritak ni Kapitan Lakay. Eh, di mo't panggapan. Ti agreklamo Mirasol. Awan mo't lang ti maghanap mo dita. Pakaibabain na lang dita. Ay sana mabalain. Ya, Tutang katrumbang laang amabayadan. di pilit. Kalukwan ti kasta mindset. Bakit? Noon datintin mo, di mo ipabayad. Tulog ka ron. Basta, ag-reportak ija barangay haol. Ay, naku, nagpuskul pa na ito yung kasawa ka po. Eh, di mo ipapilit ti kahit mo. Tas sigurado ba't lang amaabak ka? Amagano katawaan na ka ba ijay? Kundi itad ka kanuman, ngam ipabayad mo matlagayam. Kaya't mula ang pagkwartaan ti ka anak ang anak bro. Ang lalaki tinday sa ugalim. Agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ni Froilan akaanakan taman ng tilimabas lakay. Kanayon mo tin amasapa na dya atao. Ang lalaki din ay Mirasol, bakit? Anya ko matakanayo na masapan ni Froilan. Mas daawak laang no sa dino ti papapanan na. Kanayon mo't ngaminan amasapa. Inton kwan, malam ti panagawid na. Ang mga no adamatin pagtraptabahuan na. Dayta ti kayat ko amaamuan, goryo lakay. Eh, no kayat mo amaamuan, ti isong bati sa lusot mo. Eh, sumis mo ti pagdamagam. Wano saan, mapagka idebalida ta nusyak. Awan ti amok tita. Wag, mapanak to ija balayda, no awan ti aramidag. Curious laang datao, no anya ti mapaspasamak iti biyag, dayjay atao ita. No kasta, adagayam training ni Froilan. Isu akanayon amasapa arumwar kabagays. Ay, wan ka ba, guys? Ag-training, sakbay nga gabraw. Ay kamayat ang arod no kasta kabagays. Anya ang lugar nga iti papanan na numalpas ti training na. Ay, day ti Jakon na salud-sod ka ba, guys? No agabrod ni Froilan akanakag. Amang nga no bumaknang da. Masapul nga agin sisingpit mo na tao. Tapno ada pa kay ranudan no kwa. Kanya ti kung kunam ka ba, guys? Pagkanta na mitim ka butay. Ay, ay tikunak. Mayat no agabrod ti anak mo kabagays. Adanton pa kay ranudan may. Naimbag man, tada kwarta gastusin na. Ay na, utang ti daduma ka ba, guys? Ay, kita ektaw no damay tulong kaw kabagays. Idiritsok to nga ita, di ti kaanakak. Ay, wala. Agyaman at launay ka ba, guys? Di mo pa ikut-kut tiyanda ito'y akwarta si Kaguriyaw. Ang lalaki din ay, an mo ta 5,000 ay. Tulungak te kaanakaklakay. Kaanakan? Wag, madamagayam ti training ni Froilan ita. Agabrod ka na o. Kit, Mangtedak iti kwarta ken kwa na lakay. anya, ang samot mo din ti madi a plano ma. Mangtedak tapno damat may tulong takadakwada. Di ka madanagan. Tadamat tay kunada return of investment.
Ate Mirasol. Adda ka di bagam? Ay, idi kalman payapad padaanan ka kaanakan. Apay ka di ante. Adda ka di bagayo? Ada kwarta nga itad ko ken ka. Ha? Oh. 5,000 na ita Oh. Para itaan niya ti kwarta nga ita diyon de. Arabatan para iti training mo kaanakan. Nadamag ko nga may na madama ti training mo. Tulong may ka ni uncle mo da ita. Tapno makapag-abroad ka matan. Ne? Agyaman ak na ante. Talaga kasapulak ti kwarta ita. Awan anyaman na kaanakan. Lalaingam ti training tapno makapag-abroad ka adagaws. Tatang, mas dawak man kini Ante Mirasol. Apay na ante Mamirasol, Froilan. Nang tediti kwarta tatang. Nas dawak, dajak namnamahan nga daited na. Pagyamanam kan ante manakaw. Tatang, agduadwag lang amang gastos dito. Iti niya makagapaw. Ngagdwa-dwa ka anakaw. Amangan ko na kung damot namnamahan na akasukat ti kwarta nga inted na, tatang. Tatang, panag ko na yo. Gastusot na tadagos ti kwarta no saan ba'y? Ay kat adaking ka aday ta. No kasapulam, di gastusam. Angam no saan, itulin mo pa'y laang. Tapno da pakit manay manakaw. Na, kunaklakit din no nakaturog kan, Froilan Lakay. Bakit? Adda tinaw nagapampanunutek. Anya day talakay. Ti kwarta nga inted na Ante Mirasol di kalman. Diyak amo no apay. Anya tataramidak. Anya kalakit din lakay. Day talagayam. Apay, mabuteng ka amang igastos iti kwarta nga inted ni Antem. Madanagan ak nga rod bakit? Amangan ko na kung adda namnamahan na akasukat ti kwarta nga inted na. Saan mat siguro akas tati ka panunutan ni Antem lakay. Sa maysa, saan ka di anay bagam kanya akurang ti kwarta agastusam? Usaram kit dit inted ni Antem. Kusamat nga inted na dayta, saan mo mat adinawan? Ginatang kunti impareserve ko ang washing machine iti kumarek, nana. Ay no siyak, sa anak pa'y agumatang. Apay nga, nana, sayang mo't dayjay. Wala, tawang pa'y makwartak. Ti kunam kanya, kat adain dulin mo 5,000. Ay awanan na, intulong ko iti kaanakak. Anya? Agab-abroad nga min ni Froilan. Isu nga inted ko pa'y laang kinkwana ti kwarta may. Nakatulong ka nga agpaiso. Ngam awan mo tan tinabati para iti pamilyam. Ay, okay laang. Kasano ko mga agbalin nga okay ti kasta, nana. Nya lakit din. Okay laang, tadakkel tumat ti agsublay no kwa. Di mo amaw tay kunada return of investment aya zenay. Wan ngam awan mo tan ti washing machine mo. Ay adan to urayak laang nga agfly ti kaanakak. Adan to mga no agdoblay wano agtriple pa iki di ti kwarta ka Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti training mo lakay. Huwag nga rod bakit? Urayak lang ti flight ko. Say-saya atam ti trabaho medjay Agan-anad ka tapno di ka maaksidente. Huwag bakit? Amok dagitan. Ada ka di pa'y pagpletem ama panidya airport? Adapay na bati a kwarta nga inted na Ante Mirasol kanya. Nasayat mat nga rod no kastalakay. Awan mat nga minti iniggamak. Imbayad kun iti utang tayo. Di ka matanagan bakit? Nagswilduak, agpaw, itak to dagos ken ka.
Namabolan tinapalabas, sipod nag-flight da dya a proylan. Gam chocolate lang, matkan sabaw tinaramanak. Anya laki tinaya bakit? Di ka pa'y agyaman. Tauray kas kasanukit ada naramanam. Kurang day jay lakay. Anya, Dakal matinay tulong takin ni Proylan, di madamati training na. Nang tedak iti 5,000 ken kwa na lakay. lukas ta. Namnama am gada kasukat ni 5,000. Ngayon tulong mo iti kadakam. Ay, siyempre Saan mo mabalin at thank you laang day jay alakay. Lukas tagayan ti planam. Di kalata ko man timulong bakit. Kusa nga intad mo. Ita, agsingir ka. Anyan. Ay, linuloko na ita. Agkapi kayo pa'y Auntie Mirasol. Ay, agyaman na klaon ay Delia. Anya nga minti umay mo ibaga, Auntie. Imbayak, ta singirak ti bayan ti utang nila kay Mau. Utang? Wan, ti utang nila kay mo kanya kadiyo pa'y nabayadan. Kaano nga'y utang nila kay ko kada kayo, Auntie? Di ka kadiagin dedeam mo dita. Ambok nga amaw, ti may papaniti da ita abanag. Mano, kaano nga imutang, Auntie? Awan mo tinadakdakamat na kanya nga imutang kada kayo. Agbayad kayaw, wanaw kayat yaw, tay pabarangay kayaw, Anya? Kumusta ka matandita abroad, Froilan Lakay? Makapabannog nga ron bakit. Awan ti gusto nga inana. Manusan lata, tawan mo't pagpilyak. Agtip-tipidak matkiti alakay. Di ka madanagan. No makaurnong tayo, sana na masapul nga agabrod ka. Aywan gayam, imay ni Auntie Delia ay di napalabas nga aldaw. Anya ti imbaga na bakit? Agsingsingir lakay. Tibayad ka no ti utang mo kenkwana. Utang? Anya nga utang ti bagbagana? Ada ka no mat utang mo kenkwana lakay? Awan amok nga utang ko kenkwana bakit? Sigurado ka, awan ti inut-utang mo a kwarta kenkwana. Awan ko nang langarutin. Sigurado ako di bagbagak. Kasaritam to. Saludsudom kenkwana. No anya nga utang dayta. Mano, kano kaano nga inalak? Wano, ti 5,000 nga inted na kanyak. Idi, tidakdakamatan na. Anya? Kumusta nga, Delia? Ada ka di may tadiyaw? Anya ngamin nga utang ti bagbagayo, Auntie. Anya lakit din. Nalipatan yaw ti 5,000 nga inutang nila kay Mau. No kasta, ti 5,000 nga intulong yu kanila kay ko idi, ti papabayadan yu, Auntie. Wad, nas ka nabayadan na dayjay, no di na kayat ti may pabarangay. Plus interest na, tamano abulan mat sipod inutang na dayja a kwarta. Okay, Auntie. Kanaw nga agbayad ka. Inayon mo matlaang ti interest ti utang yu tapno malpasan. Anya? Ada pa'y gayam interest na, Auntie? Ay ka talaga nga adda Uray aseno pa'y ti pagutagam. Talaga nga adda interest na. Mano abulan asaan anabay bayadan dayjay. Da kayo pa'y manla ti makaamo iti apu ko yu, tata. Sa dino ti papanamaya, Delia. Mapan ko alaan ti impaw it nila kay ko, abayad ti utang na kani Auntie Mirasol. Anya nga utang na dayta anak ka. Tay 5,000 nga inted ni Auntie, idi madama ti training ti anak yu, tatang. Agsingsingir ni Auntie, plus interest na kanupay. Ay, naglokaw. Itod na, sa ita ipabayad na. Anya laki dahin. Adda magayam tor orayan na kasukat ti tulong na. Awan ti oras ko ang makiapa ka ni Auntie. Iso nga bayadak langan tapno malpasan. Kan tapno awanan ti utang tayo ana imbag anakem kadakwada, tata. Ay,
Sa bagay mo't kidi agbayad tayo langan, tapno awan may bagana. Kanya laki din. Itad kun ti 5,000 abayad ti utang nila kay ko, Auntie Mirasol. Naa, 5,000 lang ti bayad na. 5,000 ka no lang matintad yung kanila kay ko, Auntie. Bastit lang timpawit nila kay ko. Ayan nga, iti interes na. Interes? Wine! Rumbang laang abayadam ti interes na. Ngamen, no saan ko nga impabulod ti kwarta kanila kay Mau, kat pinagnegosyo ko ma. Didakkel ko mama iti ganansyak. Anya? Danda ni makatawan ti kwarta nga inala na kanyak. Kaya't nasa wenday ta, masapul a doble ma iti bayad yaw. 5,000 a principal, 5,000 nga interest. Ada pa'y balance yaw a 5,000 kanyak. Anya? Nagdakkel, Auntie. Iso nga rod ti kayat ko asingirin. Sa maysa, apay nga agreklamo ka, kat inusar mo nila kay mo na dya a kwarta para iti panagabroad na. Binayadan min ti kwarta nga interview, Auntie. Ti kayat yu pa'y gayam? Doble ti bayad na? No kastamat laang, saan kay latan kumaanang ted, Auntie? Di ka ba't agbain itigas ng aramidem si Kabirasol? Anya laki din lakay. Siyempre, kapilitan nga agdiskarte tayo tapno dalamutin tayaw. Wala. Ingam tinasaya at kumaawagas San akas ta? Ti malagip ko kat inted mo ti 5,000 iti kadakam. Takas na kunam akayat mo ti tumulong. Ita, ibagam kiti, nga utang day dyan. Ti kayat mo pa'y kat doble ti bayaran ta. Ay! Awan ti bibi ang baw. Na, Basta siyak, ada urayag 5,000 nga interest ti kwarta nga impautang kaw. ipatangkin na. Diyak ambukin ka, Mirasol. Anya tinadamag ko na. Pinagbalin mo mat kano nga utang ti kwarta nga intulong mo iti kaanakan nyo. Ay, rumbag lang agbayad da. Taginastos da ti kwarta, Zene. Wan ang tulong yumot kano dayjay. Saan mo't adimawat ni Froilan iti kwarta kada kayo? Uray basta bayadan da dayjay. Ada pa'y 5,000 a balance da. Iso ti urayag. Amoyo na. Saan anasaya at ti kasta? Gaputan na gabrod ti kaanakan nyo pag kwartaan nyo matan. Narigat matlaang ti agtrabaho iji abroad, nana. Hindi pa'y napalabas alawas nga urayag ti bayad si Cadelia. Ha? Nagbayad ak matan, Auntie. Naisubli kong ti 5,000 nga interview iti asawak. Anya? No kayat yung ad na interest na, mang tedaklatan iti 2,000. Tap numalpasan ti saritaan. Di yo kuman sobraan ti singiran yo kada kami. Anya sobra nga ibagbagam dita? Sana sobra na jay. Sakto laang. Ta-abroad ma, tinangusaran nila kay Mau. Talaga 2,000 lang ti maited ko, Auntie. Bali 7,000 tinagbali ng ti 5,000 at tulong nyo iti asawak. No kasta nga raw, agkikita tayaw iti barangay haul. Di kay madanagan, Auntie. No agreklamo kayo, sumango kami. Saan anasaya ti kasta nga aramida niyo? Mamirmiraot lang aruden da tao, pagkwartaan niyo pa'y. Saan agaputa nagabrod nila kay ko, kit adon ti kwartami. Mapanak iti barangay haul, takasaritak ni Kapitan Lakay. Di mo't panggapin. Ti agreklamo, Mirasol. Awan mo't lang ti maghanap mo dita. Pakaibabain na lang dita. Ay sana mabalain. Da, Tutang katrumbang laang ang mabayadan. di pilit. Kalukwan ti kasta mindset. Bakit? Noon dati intin mo, di mo ipabayad.
tulog ka ron. Basta, ag-report ak ija barangay hall. Ay, naku, nagpuskul pa na ito yung kasawa ka po. Eh, di mo ipapilit tiket mo. Tapos sigurado ba't lang amaabak ka? Amangan no katawaan na ka ba ijay? Kundi itad ka kanuman, ngam ipabayad mo ba't lagayam? Kaya't mula ang pagkwartaan ti ka anak ang anak abroad. Ang lalaki tinday sa ugalim. Agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.